bata wakwa kurewe iguru ni kure Ngai oiguaga mundu tito goturagia ndugeta na iguru tito goturagia ndugeta Ngai iria wanyoniria kuhoya ine ndakenire ndamenya kure bata wakwa kurewe iguru ni kure Ngai oiguaga mundu tito goturagia ndugeta na iguru tito goturagia ndugeta Ngai. Thank you, Jesus. Uhoro wa mane ati tito huguturagia ndu Jehova Ngai tugaguthaitha ani undu ucio ni twagiuka nigetha tukirikanire nawe ni twoka nigetha warie na ithui ni twoka na nigetha wikire ngoro citu hinya na ngoro cia athinjiri a bururi wa Kenya riu uciikire hinya tondu nowe ungihota gwika uguo riu tutire na nganja ni twitwa gwita ni ugwitika ani twitwa gukaira ni ugutuigua na riu no ugukihiuha gutuhonokia ani ukuhiuha gutuhatura ni tondu we wi mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ningi twagucokeria ngatho. Amen, amen, amen. Amen, and to God be the glory. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want to praise God for this afternoon. It is a great one. It is a beautiful one. I praise the Lord. Na nigugoca Ngai ni tondu nginya wa inyue muonete mweke wa guka kigogona-ini kia Ngai twambararie Ngai na tumutie riu ningi tukimuheaga ugoci tondu wothe ni wake ona inyue mwe mtandao-ini Ngai amurathime Ngai amwike maundu mega na amwike maundu ma utugi. Tumekuja tu kumwabudu Bwana, tumekuja tu kumwambia Bwana twashukuru amekuwa Mungu wetu na amekubali kuendanisha nasi ingawa tuko na mambo mabaya ya mengine tumefanya, mengine tumejiingiza ndani yake, lakini Bwana hajachoka nasi. Na ndio sababu tuko mahali hapa dhuhuri ya leo. Tuliinue tu jina la Bwana. Na ni vyema tu kujua hata tukilinua jina la Bwana tuko na nafasi ya kumwambia mambo mengine ambayo yametufinya sana kama wanadamu, kama wachungaji wa Kenya na kama wana Kenya in general katika jina la Yesu Kristo, hata kama Wakristo popote pale walipo dunia mzima katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndiraigua ngitaithio ugithie ngitukaneti ohoro uyu tondu it is international. Praise be to God. Amen. Na ni ngwenda gutia Ngai ucio watuhe mweke wa umuthi na no ngwenda kuga ni ndoka ngoro yakwa ina ruo ruingi muno na ngoro yakwa ikiguaga acatita o na ni nguiguaga tari ihinda riria ria Esther. Praise be to God. Na ni nguiguaga ni ihinda riria Esther eragwo nake ndakende gukira. Praise be to God. Riu ni tondu wa we waingira na wakora mundu tari wona ringi wakora mundu uraheana ndeto ringi iria wendete kuigua ni ngwenda kugoca Ngai ni tondu waku. Njitagwo Pastor Mary Wanjiku Ndegwa hujagia kigongona-ini gia The Remnant Church International kana kigongona-ini kia Matigari na kundu guku gwitagwo Kikuyu Town na kundu guku kwina Ngai mwathani arogoco. Ano no ngwenda gukiuga ati ndagiuka ndi muhonoku Jehova Ngai anjigwireire tha kahitha akahonokia na akandirira githithi giake o akenete tondu korwo tiguo my story would have been different today. Praise be to God. Riu ngoro yakwa ikirigenu ndina murata wa ma etagwo Jehova Ngai ndina murata wa ma uria utandigaga hey nditwanagia na mahundu maritu onawe mutwiroreri onawe ratunyita wi gwaku nyumba ni kuri hindi wanagia na mahinda maritu kamukwo wanamukwo kamukwo ni andu ahonoku wanamukwo kamukwo ni ahunjia wanamukwo gatigwo nginya ni muhunjia waku. Haleluya. Ona wanamukwo gatigwo ni andu anyu wanatigwo nginya ni muguciari no ni ngenete hakwa mwene ati ni ndagiriire na murata wa hingo ciothe ona riria andu acio othe manandiga tondu na nie ndanatigwo. Haleluya. Mathorere-ini ndukario ni mundu ndari atigwo ida riri ndukanerwo ni mundu ati ndari atigwo ni twanatigwo ona nie mwiroreri wakwa na muthikiriria ndanatigwo no hindi iria ndanatigwo ni ndeyoneire handu hega ni ndeyoneire kiande kiega na kia goro gia kuririra na hindi iria ndanaririra ho ndanona uteithio. Haleluya. Hindi iria ndanariri
wira he Jehova ndanona uteithio mwathani arogocwo riu afternoon ya umuthi ngoro yakwa ikirio ngenu ona ikiinamaga tondu ni ndiramenya oma muinamuri wa ngoro eno ari o muoyo. Praise the Lord. Amen. Ndaiga ndimuina mungoro ngiuga ndaiga ndimuina mungoro ngainama ta muthinjiri wa bururi wa Kenya hamwe na athinjiri angi aingi no nducio ni nguiguaga ugikingua na njira nene. Praise the Lord. Amen. Na ni nguonaga ati ni ihinda riria athinjiri ya bururi uyu matagiriire gukira na riu ndio umwe wao ona ni no ngwenda we waingira itha riri ria kwambararia Ngai we mutheru wa Ngai waingira githomo giki gia theru wa Ngai no nyendio tagi muthinjiri uwi tagi muhunjia uwi tagi mundu wa Ngai o wothe uwi kana akoragwo evangelist kana akoragwo pastor kana reverend kana bishop kana ni archbishop. I want us to we gather those people. Praise be to God. Ne tucemanie na andu acio wa-ini wa umuthi nigetha twarie nao uhoro uyu twire Ngai hari kuri undu urahihinya ngoro citu mwathani arogocwo undu ucio nie niguo wakindehe. Hallelujah. Riu ndiraguthaitha itikira gutagi muhunjia tagi mundu wa Ngai. Hallelujah. Mwathani arogocwo na hindi iria ngoigua undu uyu kindituhira na hindi ndiramenyirio horo wa muhunjia wa kanitha wa Presbyterian ngoro yakwa niraiguire gucaya na ngoro yakwa iraigua tari ihinda ria ndungata cia Ngai gukiarahuka ningi ngoro yakwa ikaigua tari ihinda still ria andu aria tureithagia onao makiarahuke mamenye arĩithia ao nimehĩtĩirwo mwathani arogocwo na no wega kumenya kiugo kia Ngai kiugaga ati mũrĩithi aguthagwo ng'ondu ikahurunjũka. Iyo ni strategy ya mucukani ya kunina ndungata cia Ngai nigetha kigongona kia Ngai kihane ta kirathingitha no ndu mwe njui ati kigongona kia Jehova Ngai nikio kihinya gukira magongona maria mothe twanona ona mangi mothe twanaigua. Hallelujah. Ona mangi methiri-ini gutire kigongona kingi kihinya ta kigongona kia Jehova. Riu undu ucio ni uratuma riu ningi njigue ona kungikorwo ni tugiukirirwo ri ona kungikorwo ndeto ya Ngai ni yukirirwo ri uhoro wa mani ati kigongona kia Jehova Ngai nakio kina hinya na koguo no gikurugama. Praise be to God. Amen. Ndahoya tu itikire gutag tagi muhunjia tagi muthinjiri. Praise be to God. Amen. Gwenda kuga ati hindi ria ni ndiraiguire horo wa ndungata eno eretwo Julius Dumia ni hata simjui lakini ninamjua tuhunjagia ndeto imwe. Praise the Lord. Ni ndimui turutaga wira nake mugunda-ini wa Kristo turutaga wira nake mugunda-ini uyu wa Ngai mwathani arogocwo koguo ndahota gukorwo ndimui physically no ni ndimui tondu arutaga wira department iria ndutaga. Praise be to God. Riu nawe muhunjia ucio ngi waya gukorwo riria uraiguire ni muhunjia wa PCA ni urarelaxire ndoka gukwira warahuke mwathani arogocwo ucio no umwe wa andu aria murutaga wira nao na ni kuga atiriri ni guke ungiigua murango wa mbere wahingurwo menya na wa keri ni maroka kuhingura no warahukire na witikire kuga mbu mwathani arogocwo no warahukire no caria andu aria maheanaga security mwathani arogocwo twoka gwetha security ya andu a Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Riu ni ndoka ta ndungata ya Ngai twethe security ya andu a Ngai mwathani arogocwo. Amen. Itanathoma kiugo kiria mwathani ahete ni ngoigu hindi mwathani ekunjaragiria rucini na ni ekunjaragiria horo wa ambassador ati ambassador o wothe ma ambassador nginya bururi wa Kenya aria me mabururi mau mangi ati ma ambassador acio makoragwo marangiritwo ni thirikari iyo na thirikari ya Kenya ni menyaga andu acio me sawa ati gutiri ambassador ngiona uru ona miciria makomaga ni mirangire mwathani arogocwo. Riu nginya riria mathiaga nduka makoma mari arangire mundu uyu nagithie maundu make private ni akoragwo ahetwo security. Praise the Lord. Na ngwire kaundu kamwe ni ati mundu uyu angikwo uru bururi-ini ucio ni wega kuga ati no nginya muthamaki wa bururi uria wamutumire kuria akorwo wa mbere kumenya na ndio ndomwe ukungenagia roho mutheru ekundungataga atiriri ati hindi ria muthamaki wa bururi uyu utumite ambassador uyu bururi-ini ucio ngi amenyaga kundu kuria kwina thina ambagia bara na bururi ucio ukiriire bururi wake
tondu ambassador angiokirirwo ni bururi wake ukirirwo. Hallelujah. No ngoro itare mugi horo-ini uyu muno oi, no ni njui ati ambassador angiokirirwo ni bururi ucio wokirirwo, na ni undu wa gitumi kiu thirikari iria mutumite bururi uria ni arahukaga kurwa mbara iyo. Praise the Lord. Ni tondu ti ambassador uyu, tondu we ni wira ari riu thirikari iria muhete wira. Hallelujah. Ni arahukaga igakirwe tondu e mbara-ini. Ndirenda kuhoya tu thirikari ya matuini iria hete atungatiri wira yarahuke irwe mbara yao. Hallelujah. Ndirahoya thirikari ya iguru itikire kwarahuka riu ikirwe mbara ya ambassador maya, tondu ambassador ni makivamiirwo hindi iria mwarahutirio ni turamenyire mbara ni nyambike. Mwathani agocwo. Na ni undu wa gitumi kiu ahunjia aratakwa thiini wa Ngai, sinaomba tuamuke na korwo ni uranjigua itikira kwandika hau ni wokira. Hallelujah. Ndugetikire gukira. Ndirahoya tu muhunjia handu hothe akorwo ni uranjigua, share this message with another man of God, share this with another woman of God. Ni tukwenda guthaitha Ngai afternoon yo mothe tumwire ni tukirirwo marwa ni marandikirwo ni mbuto ya mucukani ati andu a Ngai mathie makiheragio, mathie magisracagwo, mathie makiuragagwo na mathanwa. Riu ni ihinda ritu gukiarahuka andu akwa thiini wa Ngai. Tukire Jehova ni tuguthaitha, ni tukumuthaitha etikire marwa macio riu mathario thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Etikire kwandika marwa mangi oige ndungata cia Ngai hunjie na manaroho na cieturire muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani ni akuheaga kiugo thiini wa ibuku ria Esther, thiini wa ibuku ria Esther, thiini wa ibuku ria Esther, katika kitabu cha Esther, kitabu cha Esther. Kuna mahali pale Mordekai anaongea na Esther, na Mordekai na Esther I think they were cousins, na wakati kuliandikwa barua ya kwamba Wayahudi wamalizwe pale, maandiko inasema Mordekai akajua kwa sababu Esther ako katika nyumba ya mfalme anaweza akawasaidia, na kwa hivyo akamwendea. Praise be to God. Amen. Wakati alimwendea alimwambia hivi, ndoiga tehenderia Mordekai amenyire ni kwandikitwo marwa ati Ayahudi manino akiririkana Esther nyumba-ini ya muthamaki, na Esther ari ni wao akimenya my cousin ndangejikianja, my cousin ni eguthikiriria tondu nyumba-ini ya muthamaki. Nake Mordekai no kuigua kiguaga ati Ayahudi makenino neni ngonino ona Esther witwo na nyumba-ini ya muthamaki aya gugithira. Mwathani arogocwo. Mordekai agigikora Esther akimwira atiri atimenya wecirie ati we niwe ukahonoka na Ayahudi aria angi othe more ni undu ati we kou nyumba ya muthamaki thiini. Praise the Lord. Na niguiguaga uhoro uyu ukingora ati ndugecirie we mutungatiri uyu ungi we atari wa Presbyterian ona kana we wa Presbyterian na tiwe urakorirwo ni kiundu giki no gukorwo na ndurendete ndumia we no riu no gukorwo wahota kuga ona reke gugithio guo reke ngigikwire ndugecirie na we handu hega. Hallelujah. Ndugecirie we mutungatiri uyu ungi we okirite, ndugecirie na we handu hega ati ni tondu we muthinjiri na no gukorwo kuria hunjagia ni mukiheagwo mabaunsa, na gukorwo we kuria hunjagia ni mukiikirirwo waya cia thitima, na gukorwo kuria hunjagia we ni muheagwo security kingi kia muthemba ungi. Ndoko gukumenyithia ndumia ni arari na security, kondu kou ni kurari na soja, kondu kou ni kurari na CCTV. No ndio ndo mwe kwenda gukwira hata ingawa CCTV zimechukua hiyo story, hakuna kitu zimefanya, hakuna kitu zitafanya. Adhuria leo tumekuja pamoja ndio tuombe Bwana wa majeshi atuonee huruma. Lakini nikwambie wewe mchungaji mwenzangu, usifikirie uko sawa, usifikirie wewe uwezi fikiwa. Na kwa hivyo ni adhuhuri njema wachungaji, haujalishi unahudumu wapi, unahudumia nani. Pengine waweza kusema wewe unahudumu State House, na kuambia wewe wachana na State House, haijalishi unahudumia nani. Pengine unahudumia matajiri wenye wanabebaga mabuduki. Wacha nikwambie, you are not safe until guoko kwa Ngai goke gukuhithe. Mwathani arogocwo. Ndugecirie ati onawe ni ukuhonoka. Ndugecirie mutungatiri onawe ni ukuhonoka. Na ni undu wa gitumi kiu nikio twarahuka
tono lituramenya atenenie nawe twi hatikaini wathani arogocwo na gukorwo ihoya ria tukuhoya mothe nirikuhonokia na rikuhonokia na gukorwo niwe arabangeirwo next. Praise be to God. Ndahoya tu Ngai andeithie na ateithia tungatiria tutungataga na wira-ini wa Kristo ati nitukwarahuka tuke twire baba ni kwandike marua ati ndungata cia kwihunjagie maheni na ciaga kuhunjia maheni ni ireng'eagwo tuka kurivotera baba tuka kurivotera thamaki uria tuhete wira ati ni kwarahukitwo ati turiugaga uria thi roiga ndirenda mutungatari ukuingira anjire ndoigona ni aca tukuhunjia ndeto cia Ngai o uria ciandikitwo na gutire mundu na gutire kendo na gutire tho egotukinyira na gutire tho egotweka uru na gutire tho egotwananga thiini wa ritwa na thakame ya Jesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. You don't have to know that servant. You don't have to know me. What you just need to know atatarutaga wira nawe. Yes. Na Yesu asifiwe. Unachohitaji kujua mchungaji mwenzangu ni ya kwamba tunafanya kazi na wewe. Ni vile wewe wafanyia Nairobi kama Daniel Muteti, Bwana akubariki sana. Ni vile wewe Aris Nyabura unafanyia Kajeru. Ni vile mwingine sasa anafanyia Kitengera. Mwingine yako Amerika, haleluya. Mwingine ako UK. Mwingine yako Australia. Mwingine yako Canada. Lakini Mungu tunayemfanyia kazi, Mungu ambaye ametupa kazi ni mmoja. Mwathani arogoshwa. Na injili tunayoihubiri ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Mchungaji usinyamaze. Don't be silent at such a time. Praise be to God. Amen. Sasa verse 14. Mordekai alipoambia Esther ajue ya kwamba kama Wayahudi wanamalizwa hata yeye anamalizwa. Akamwambia ya kwamba verse 14 niundore menya ati we ungikira ki ihinda riri Ayahudi nimekuona kihonia githethukite na handu hangi ona mahonokio no riri we mwene ona nyumba ya thoguo nikuninwo mukuninwo biu na ningiri no oe haleluya no oe kana hihi watuikire muthamaki mundu wanja ni undu wa ihinda tariri kiumbe. Praise be to God. Amen. Bona unajuaje mchungaji mwenzangu? Pengine mambo haya yanafanyika wewe ukiwa mchungaji kwa sababu Bwana anataka akutumie. Ndio tuombe kusije kukafa mchungaji mwingine. Kusije kukafa mchungaji mwingine. Rafiki yangu acha kunyamaza. Do not be silent at such a time. Praise the Lord. Wachungaji tusinyamaze. Wachungaji tuamke, tumlilie Bwana. Tuende kwa Bwana wa majeshi. Tuende kwa mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Esther anaambiwa aende kwa mfalme. Amwambie Wayahudi wanaenda kumalizwa. Mfalme katika barua nyingine useme Wayahudi waishi na sisi tumekuja kwa mfalme wa wafalme tukiwa wachungaji wa nchi ya Kenya. Tukiwa wachungaji wa dunia yote. Kama imefanyika Kenya inaweza fanyika Amerika. Kama imefanyika Nakuru inaweza fanyika mahali pengine popote.